pingin sayange beli adon timpal sirah neneng palen di kamare tu sing sakewala kaserne ada goyang beli sing idang sirep yang sing ada adi banyak rasa nih kena merasa suap semang tengai pedang merasa sepi ning sing ada adi pengikat hati beli telah bisa lunasi jereng ide sang yang widi mogi beli ja adi membesikan hidup majang kapan bareng-bareng saling tresna dan ditimpalkan di anak cucu supaya mata lo dia padi dia hidup sepi sing adanya yang kemana mekal lo kesimpan pindah-pindah lakar ngelahan jaja gak ada saya cepat geraga si demena sayange beli ado timpal sirah neneng palen di kamare atu segala sakewala kasurne ada goyange beli sing idang sirap yang sing ada adi banyak rasa nih kena merasa suam semang tengai pedang merasa sepi ning sing ada adi pengikat hati beli tuh bisa nunasi jereng ide sang yang widi dumogi beli ja adi membesikan hidup majang kapan bareng-bareng saling tresna dan ditimpalkan di anak cucu supaya macam yang ketidian hidup sepi sing adanya yang kemana mekelo kesimpan benten ngedang lakar ngelahan jaja dak adi sang saya cepat geraga si demena jatuh hati lo mulai mati lo siapa hati telangan beli takut cara tidak sakit hati disubane ilo puin kegemai abang tusing puin gelap-gelap disisin kalangan yen resna sing
itu ngang apa bisa dirasa makin gigi rasa coklat sakitnya gitu jadi rasa yang tinggal lapang macap laga di pekulan ilo nanya na beli susu ane putih loh nanya na beli nasi lalapan dada apa-apa pang disuon tadi tukang gambelne beli cara tabia buku dan cantik cantik nae ilola cantik cabut ilo pasti ilo apa ilo pasupalo Sahop sangkot ilo aja boleh pangsing saleh lipeng kola sahop sangkot ilo kal ganok ya stun jenik kal adok sing itu nang apa bisa dirasa daging gigi rasa coklat sakitnya kita jani rasa yang tinggal lapang macap laga di penggulan ilo nanya na beli susu ane putih loh nanya na beli nasi lalapan dada apa-apa pang disuon tadi tukang gambelne beli cara tabia jenik ngilo lala jani jagot ilo pasti ilo ngamai ilo pasupalo sangkot ilo aja boleh pangsing saleh di pengkola sangkot ilo kal ganok stun cenik keladokan ibu ayah selakale mama di bisa tu sing beda apa sing kadang dua alune tahu kesempatan di telaga umah buaya